ukomeye cyane uri buze guhuza ikipe ya APR Football Club n'ikipe ya Kiyovu Sport. Gusa gato yareka tubabwire ko ku munsi w'ejo ikipe ya Gasogi United yanganyije na Sunrise igitego 1-1 n'umukino wabereye kuri Stade Regional i Nyamirambo. So twerekeze ku mukino wa APR Football Club n'ikipe ya Kiyovu Sport. Aziz, uri umukunzi w'ikipe ya Kiyovu Sport, watubwiye ko uyikunda utayifana. Ikipe ya Kiyovu iheruka gutsinda Rayon Sport. Abantu bati Kiyovu Sport n'ubundi ni Kiyovu imaze imikino 7 ikurikiranya itatakaza kuri Rayon Sport. Uyu munsi muraba mwakirwa n'ikipe ya APR Football Club. Ni match abayovu mwiteguye mute? Ni match abayovu twiteguye neza, tumeze neza, haba ku buyobozi, kuri staff, ku bakinnyi, ku bafana, impande zose Kiyovu tumeze neza, turi mu mwuka mwiza nyuma yo kudumbuza umuboyi haha muri Dumbo. Turaryoshye, tumeze neza cyane. Okay. Ako kantu uvuze rero ntabwo ari sawa. Ntabwo ari sawa kubaboyi, ariko kuri nge ni sawa, kandi ntabwo mbereho gushimisha abandi, jepfa kuba nishimye iby'abandi n'ibindi. Ako kantu rwose akantu kadumburi, ako kantu ntabwo aba ari sawa cyane. Ababyutse yangana n'imburumure wihangana. Sinakubwiye guhitemo nabi. So hanyuma wenda gato yatukiri kuri match ya APR Football Club na Kiyovu. Ubwo n'abantu batwumve ku murongo wa telefone turakina n'umuntu umwe cyangwa babiri nabo batubwira uburyo biteze iyi match. Gato ya wenda Aziz, ikipe ya APR Football Club umwaka ushize ikipe ya Kiyovu baranganyije are muri returu APR mu yitsinda ibitego 2-1. Uyu mwaka n'icyo uheraho uvuga ko APR mwakongera kuyitsinda? Cedro, Kiyovu yarahindutse, ihinduka mu mitekerereze ku rwego rwose. Nakubwiye ngo ku buyobozi, ku bakinnyi, kuri staff, ku bafana, Kiyovu yahinduye imyumvire kuva Juvenal yaza. Ngira ngo APR yari mu myaka yari yarashize bigeze kubara imikino 19 20 na idutsinda tudakoramo. Ubu ngubu mu mikino 10 iheruka wambwira APR idutsinzemo kangahe kuva Dirias? Hashize imikino hafi 4. Adiri ni 6. Kuko yaraje ahura na Burucaga banganya Alere Tour, banganya match 2 za gishuti, adutsinda mu gikombe cy'agaciro cy'intwari finale. Nabwo turongera duhura championnat, muri championnat yakurikiye adutsinda rimwe, tunganya irindi. Adiri ntabwo aradutsinda inshuro nyinshi, kwanza kuva yaza ntabwo APR adutsinda inshuro nyinshi. Rero Kiyovu yarahindutse, ntabwo ari yayindi yo kuvuga ngo mazi imikino iyi ngiyi itsindwa n'ikipe imwe. No, iyo mentality yarahindutse, nubwo nteganya ko bizongera kuba vuba muri umupira w'u Rwanda. Mu mikino ya hafi numvaga nibukaga imikino 4 ikipe ya APR imaze idatsinda Kiyovu Sport, niba nibuka neza, ariko ndumva ari gutyo bimeze. So ku ruhande rw'ikipe ya APR na Kiyovu, Credo, reka nawe ngira ikintu nkubaza kimwe. Ikipe ya APR wenda itarimo umwuka mwiza nyuma yuko wenda itandukanye n'umutoza Adil Mohamed Eladi, igasigaranwa n'umutoza wungirije umukinnyi wayo Manishimwe Jaberi, bakamuhagarika nyuma yaho bakaza kumubabarira akagaruka mu ikipe. Kuri ubu ngubu ni ikipe ya APR iri ku mwanya wa 4 amanota 17, ikipe ya Kiyovu iri ku mwanya wa 2 n'amanota 20. APR iramutse idatsinze Kiyovu uyu munsi, ni APR yaba iri kugana he? Ni ekipe tuzi ko ikunze kuba ekipe ihangana bitewe wenda n'ahantu yabikomoka, cyangwa se n'abantu bayifasha, cyangwa se n'ubuyobozi bwayo. Ni ekipe tuzi ho guhangana, no kuvuga ngo kure mu kitsinzwe iyi game yaba Kiyovu Sport yabisizemo amanota 6. Ni amanota menshi cyane, nubwo twibutsa ko APR gifite umukino umwe umwe w'ikirarane. Ariko ni game yaba bigaragaje ko APR itameze neza muri iyi season, ariko ntabwo nizera ko Kiyovu Sport biri buze kuyorohera rwose. Iyi game biraza kwikomerana cyane. Aziz, hanyuma dusa n'abagana ku musozo, n'ubuhe butumwa uhereza abafana b'ikipe ya Kiyovu Sport noneho n'abafana adversaire, abafana ba APR Football Club muri buze kuba muhanganye uyu munsi? Icyo nabwira abakunzi ba Kiyovu n'abafana Kiyovu, bareke isoni, bareke ubwoba, bareke urwikekwe n'utundi tuntu twose tukibatuma bataza ku ma stade,
kuko abayovu barwaye indwara yo kudatwara ibikombe iragendera twokama itubamo nka virusi. So ntabwo barumva ko ibintu mentalite yahindutse ubu ngubu ibintu bishoboka. Uravuze ati bateka isombe. Isombe gusa n'umuceri. Biryogo ni icyatsi n'umweru nako Nyamirambo. Ariko ntibibagirwe ubura nubwo bikiri Biryogo na Nyamirambo n'umujyi wa Kigali ni icyatsi n'umweru. Ntibibagirwe ikinyobwa kimwe rwose twemera nako njye ntago ndi mu bakemera. Ikinyobwa rwose cyitwa TV igikoma. Waya igikoma ni cyabare. Neka TV kanyu. Twa tunywa TV tukanywa ikawa tukarya umuceri n'isombe tukabyina ubundi kabisa.